so 27 but mangwana tichambobudisa zvedu mamwe song Twitter pre-launch ku Club Empire kuChinway. Okay. So launch episode 27 ku Dubai. Hey, perfect. Yes, man. Why did you decide not to have the launch here? Not decide. But kungoti date rateda kuita launch. Ndo ranga rakanangana nechi ne tour yacho. Saka tour yacho yangoitwa iri launch. I've got a lot of questions for Tocky Vibes because, but let's start from the beginning because from a lyrical point of view, Tocky Vibes is the one guy, I know Batan is my lyrics in a very unique way. You're almost poetic in the way you put together your lyrics. So I want to know, from the beginning of the journey at Tocky Vibes, Tocky Vibes answered it. Where did it actually start? Music ingori mauri. Kuturu mwana mdiko ngochifarira kuimba kuchechi kuchikoro bari kutanga kurekoda 2009 2009 tata kurekoda 2010 akusvika nhasi muchirongorekoda chete izvi zvinoda kuti pakurira chimwe chezvinozi pane chama kuvangu saka watangira kuchechi bezvo Johanna Marangi ndimpostori. Hakuna postori yakadaro shomara vane malogs aba swaga aiwa miranga. Kwangu kupfacha wewe. Hakuna postori yakadaro neya mwana. Ini ndaunyatsonzisa nyaya yekutaura because I think kuti tine zvakawanda zvatofana kutaura in a short space of time. So, Tocky Vibes is here. If you have any questions for him, do let us know what the questions are on 731168045. I've got a lot of questions, maybe controversial, but very important. To border, from pillar to post, we have every reason to boast. Zifm stereo. Akupa uyumwea wechina Janda nesipa kokashiba kuchayeta Iwe uzaneta Ini ya diboneta Kurumiza